Puća cirkom iz Renjina, ovlašćeni vozila marke Opel 02360. Gledno veoma približio vodećem Terziću. Pusta ga. Tačno tako, Tošić, Zirojević, pa Terzić. Koji je upravo imao problema uoči ulaska u prednju krivinu. Nema šanse da vozi, on se naći. Zirović na drugoj poziciji sa kojom se Zadojeći pomirio. Tošić prvi, mali problemi uoči ulaska u posljednju krivinu i bez ikakvih problema. Lučić treći. Odnosno stignem tu i on sve ono gradi, razumiješ, kad smo krenuli. Mislim, kad nekim u glavi, kad smo krenuli, razumeš, vamo, na ovoj levu. Luka bojica gore, hajde, Čedo! Čedo! To! Dobro. Šampiona, kažu, bio je neki scenarij u pitanju, to tačno ili? Kamenja i... Šta se dogodilo s autom? Šta se dogodilo? S autom? Auto dobio sam udarac tamo u okretnici od njegovog kolege, znači njegovog timera. Pravo mi je zajebo, nisam mogao nastaviti monitor. A dobro, titula je tu, kad se ga je tu? Titula je otišla za Užicu. Dijamantka i šampionska. Radio te preveliki neprijatelj.
Ostani gore, malo! Ajde, majstore!